svima ljudi, dobrodošli na epizodu. Našamo igramo GTA 5 i naravno vidit ćemo ljudi. Uzet ćemo naš auto. Odmah se vraćam. Sam sekundu. Evo me. Naravno, danas konačno smo izbacili jedan klip. I gdje mi je sada auto, ljudi moji. Sve sam pogubio. Znači, nemam, aha, tu je auto. Znači, idemo do one garaže. Naravno, puno dana je prošlo, a mojih snimaka nema. Ali, šta da se radi? Eto, sve ništa. Naravno, ovaj audio će nestati, ali nema veze. Okej. Nastavit tu. Znači, maknuti. Ajme, meni preskoči to smotani majkule. Skoči tu. I on napravi. Okej, ljudi. Stani! Okej. Uzem turno. I naravno, nije bilo puno klipova, tako da danas će biti jedan izbačen. I igrat ćemo naravno taj klip. Ne znam gdje bi mogao sada ići. Čekaj, ću malo. Ajmo tenis igrat, baš će biti zanimljivo. Baš nije pratiti mapu. Sada mogu pratiti mapu. Ovako tu. Oh my god! Ovo je slučajno. Nemoj lajat. Oprosti, nemoj više lati. Idemo... Oh my god! Oh my god! Shit! Idemo... Još stari! Ovo je bilo previše. Ja bliži! Prolazimo srednje. Šej! Idemo! Oh my god! Oh my god! Drugi raz. Okej, idemo. Sad moramo idemo. Kako raspoloženje.
meni, prošli smo već tenis. U redu. Odmah se vraćam za nekih 10 sekundi. Tako da. Ja, ljudi, ne treba se ni zanima šta sam radio, ali šalim se. Znači, ovdje ne vidi tenis, ali ja ga nigdje ne vidim. Ali se treba nešto ovdje preskočiti s Michaelom. Neka ograda ili već šta, kako bi to već vi zovete, kako bi to već vi zvali. Znači ovdje ćemo ovako parkira auto, da neko neće ukrasti. Ali ne znam gdje je tenis. Ne kužim. Ali gdje je tenis? Ne, nema tenisa. Onda ćemo ići na drugi tenis. Neki... vidi. Odmah je on bliži. Prestite. Okej, idemo sad ovdje. Okay. Oh my god! Oh, shit! Oh my god! Shh! Nisam krenuo! Oh my god! Ne! Stani. Bježno ovamo. I ovdje sad tenis. Znači skrenem ovdje. I ovdje tenis. Ali ono je jednostavnije. Šta letiš o mene? Sad se prepam. Pum! Bam! Plus! Sad se ide sve.